Мен аны оңғыра деп айтмаймын. Айдар Галимов. Керек мен. Зам белән конфликтта. Берсе инде. Кашан кие очасың? Майның 28-і. Булачак ерең дә монда түгел. Барыңызға да сәлем. Бу шалтыратма тапшыру аның алып баручысы Лилия Кадырова һәм бүгенге безнең кунагыбыз Мирзаянов Алмаз. Алкышлар. Безнең командаға рахмәт. Балар шулай бик актив булачаклар, бу игътибар. Мине яратканнары күренеп тора. Алар бөтен кешегә дә шулай. Аларның исе китми. Алмаз, ничәләр нинди яңалыклар, концертлар, ник килдең? Концертлардан ял итәбез. Шуңа килдең. Ураз айында концертлар куймыйбыз дип сөйләшкәнек алданып, мәҗлесләрендә тек алкоголь мәҗлесләрен алмадык. Алдыкмы? Алмыйбыз дидек тә, аннан соң без алкогольләр булмады, бер алкогольне алдык бугай. Ураза вакытында юктыр инде алкогольне. Бар. Бармы? Татарлар. Рахмәт. Ну, яран шисең инде аларның үз намусында. Сез алып барасыз. Анысы сезнең намусыз. Мин алай карамаска тырышырмын. Төнлә белән алып барсаң, ярый. Кичкә таба. Шул май айына концертларыбызны әзерлибез һәм өстәмә рәвештә үземнең Алла бирса быел 35 тула бит инде юбилей программасы. Көзгә Матурлан әйтеп Татарстан шәһәрләре буйлап, бәлки әле күрше регионнарга да чыгып, үземнең ничә ел буена топланган юморларны, гомумән әйткәндә шигырьләр, сөйләм жанры белән аз-маз җырлап, ул бит инде җырлау минем өчен бик бирелгән әйбер түгел. Шундый матур гына программа ясыйсы килә. Майда концертында Казанда булам? Казанда була. 13-14. Бу түгел иске программа майда. Иске программа түгел инде ул безнең һәр көнне яңа. Безнең тавыш операторы әйтмешли, сезнең һәр көнне яңа төрле программа. Надоели, кашан безнең улар бер төрле генә дигәндә. Ул чынлапта истәмә концертлар. Ну ярар. Без концертка килсәк кәрим. Әлбәттә. Ярар. Билетлар бармы? Буламы бушка? Бар. Түләп йөрмибез без просто. Ярар. Шалтыратма тапшыруның кагыйдәләрен беләсеңме? Карадыңмы? Якынча. Кара, без сиңа 5 сорау бирәбез. Ләкин ул сорауларга җавапны син түгел, ә синең дусларың бирәчәк. Синең телефон кенәгәңдәге. Синдә 2 телефон бар, ничә синдә 2 телефон? Берсе яңа түгел. Икенчесе бетәргә тиеш, мине алдадылар. Әйттеләр, мин iPhone-нан күчтем бит инде Samsung-ка. Бик җиңел генә, менә шундый кабель алырбыз, 700 сумнан диделәр. iPhone-нан Samsung-ка тоташтырасың да, бер нажатиедә күчә бөтен данныйларыгыз диделәр дә, ул кабель эшләмәде. Һәм син шуңа күрә хәзер 2 телефон белән йөрисең. Миңа шалтыраталар да бит инде. Номер чыкмый, мин тиз генә башлап тегесенә номер әйтте. Карыйм кем икәнлеген анасын гына алам, теге таныш кеше булса. Ә сиңа нәрсәгә Android кирәк иде соң? iPhone белән генә йөрсәң ярамадымы? iPhone-нарны ул вакытта юк иде, наличие юк иде. Ә миңа яңа телефон кирәк. Ярар. Бик Мин әйтмим, бик әйбәт икән. Android. Ярар. Бүгенге көндә бит әле iPhone-нар бар сатуда. Барын укыйбат. Димәк, алагыз Android. Samsung. Камерасы әйбәт. Так, әйдә Алмаз, башлыйк. Беренче сорау һәм миңа кирәк синең телефоның. Беренче сорау булай яңгырый. Кашалотлар кайда яши? Ярар, мин беләм, но әйтмим инде. Ну, беләсең икән, молодец. Шулай дип әйтергә кирәк мин дәвишне. Шулай дип ялганласаң була, чөнки без синнән бит сорамыйбыз. Кайда дип. Әйтерем үзем. Без аны телефоннан сөйләшкәндә барыбер беләчәкбез. Сизелә бит ул. Ярар. Айваз. Садыров. Ярар. Шалтыратмыйбыз. Айдар Галимов. Айдар абый белә дә белә инде. Юк, белми ул. Мине уйламыйча юктыр. Аңа бик озак аңлатырга туры киләчәк дип уйлыйм. Кайдан, нәрсәгә шалтыраткан дип. Башта үзенең кем икәнен аңлатырга кирәк булачак. Аннарсын кашалотны аңлатырга кирәк булачак. Кашалот бит әле. Теге мин аны аңгыра дип әйтмим. Ну, Айдар абый шундыйрак, аңа теге озаграк, ул хислек кеше, ул хыялы кеше, кайдар йөзеп йөри, ул тегеле синең соравыңны тыңлаганда, ул кайдар икенче җирдә теге биеп җырлап йөрергә мөмкин дип уйлыйм. Шулай күз алдына китерәм аны. Ул чын иҗади кеше. Айдар Тимербаев. Юк, әйтә аны борчымыйк, анда йөрәк авыртулары булай ялышмасам, санаторийда ул. Ял итте димәк. Ял итсен, әле бит абитта җитмәгән. Алмаз Лакосте. Аннан сорарга була. Дальше карыйк. Әйдә. Вадутович. Кирәкми. Зам белән конфликтта. Ну, ярар. Бу бит эш буенча син шалтыратасың. Ул Әлмәт шәһәренең ДК нефтченең директоры. Ярар, алайса юк шалтыратмыйбыз. Безнең дә Әлмәт. Гөлнара сеңелем.
Qaysısı ekanini bilmeyim. Ede dalşı. Anda senin dip yazan kişiler bular amaç değil. Ede şaltatı yazdı. Sen... Yarar şolay. Так, Давид Султангареевич. Давуд Султангареевич заводил культуру Телеш районынан. Ede şaltatı. Не штрафтый. Әленчик бар микән? Ede Allah kustağızan etebіз. Братан, білмеймін енді дей шаққа. Югул қабіле шаққамыз шалтыратабыз, қам жауап бермеске мүмкін. Ол шындайрақ кіші, если что. Сен әгер де олдыр жауап бермесін тоқсуға. Берер. Yok енді yok, тағын бір шалтыратасы ба шаққа. Olmaz selam. Selam. Nişqalar? Evet ana. Sen akıllı kişi biteymi? İyi. İyi değil. Ne? Sana bir sırau, neçik ütünüş deb eteyim indi. Topşıruğunu bilesin indi. Şaltıratma degen topşıruğu, işte qarab bilesin miken? İyi. Sırau verdiler, eğer sen dürüst cevap vermesen, men tok bereyimi. Men tok berege oje künegip sana şaltıratam. 1 minut vaqt sırau berem. Kaşalotlar qayda yaşay? Kimler? Kaşalotlar. Kaşalotlar? Ey, kaşalot. Нәрсесін oldigana demeyin de bürük. Yok, kaşalot olduğunda ne? Получается, морское млекопитающее ведь. Ey. Вот. Но Konya dengizde yaşayın elbette. Dengizde yaşaylar. Bulay bizge aның konkretный şahары керек деп бекем. Dengizde deb etsek yarayında, değil mi? Нормальный cevap. Bilmeymin, 1 minut vaqt ötüp ketdi. Посмотрим. Пока. Ну, давай. Rahmat yam. Зараз. Нәрсе болса да рахмат. Пока. Алмаз Лакоста деңгізде дейді, Ey. хам дұрыс етмеді. Но біз тағын бір кіші шалтыраталабыз, немет 2 шансың бар. Ey, mini. Емет сен айтырған қамы қорқытып қойым. Аны бірге гына қалдырға керек енді. Такты. İyi, berse ne indi? Бәрсе бірге жалқы что ли. Yok sırasa қунақ бәрік. Нәрсі бәрінен. Ey, şaltıratı gale. Şaltıratı. Олар ақата ертіп гел. Орша Равил абой бар міне. Оршалар, кстати, біздің... Yo, Равил abiyga ул бек hürmetli бек ne kişi. Занятый kişi. Tağın kimler var? Güzel admin Alsiya. Илсия Бадридинова. Так, Гүлшашак Рашитовна Минзаля ДК директор. Сені мұнда гүл... Ол алмай тұрып кісін. Конфликт мәлі сен аның біле? Жоқ, оның біле ватсаптағына. Пеше деп кені язал бел. Мен культ бар. Әне шыл, мен селяң кіші менде. Жоқ, аңа. Әсен бұнда болмағаның бет мен селяғында. Мен жоқ едім, мен не кім? Силе, мен культ. Жоқ, мұнда вообще селерге аламын. Дурик бар, Дурик. Кім ол? Дарик енді ол, мен яратып қана шайдым. Кім ол Дарик? Ну, біздің достыбыз. Шалтыратық? Ол түнге ке қатты кіші тұран кіші әпеттікі. Неганы кішке табара қой болмадысың бұл передачаны? Жоқ, ертен шалтыратырақ керек. Жәуіт абый. Еде. Жәуіт аб біле. 100% біле. Уверен. Білмәсі олайынды. Olmaz. Жәуіт абы қайырлы ерте? Hayırlı da. Менің сіздің концертін алып бару точно ұшаған ем ол сен, Конечно. Әй, ярар. Алайсаң, мені ауыр халде қалдырмайлы, пожалуйста, мен бір тапшыруға келгенім съемкаға. И сұрау берелер енді. То есть мен сен сұрау береге тиіш қазір. Ол сұрауға сен дұрыс жауап берсең, мені ток бермей. Шондай хал. 1 минут вақыт біздің уже яртысы өтті. Сұрайым әлі? Давай. Кашалотлар қайда яши деген сұрау. Нәрсе? Кашалот. Балық болғайын дол шондай. Суда yaşayın. Конкретно керек адресі. Yok теге міне күлдәме шондайрақ. Мен андай isimini de ben bilmeyeyim. Kulda veriydi balık bulgan. Олай жоқ деймәгіз енді. Ей, жәуіт абай. Тек зоррақ солықны көз алына кетіріп, может быть, бірән енді... Собыл, жәуіт абай собыл. Мен бар, істен ештен бітмей ана Собыл көтім қадыр, башта. собыл қыздың енді. Жәуіт әбі собыл ашыр вақыт жетті. Рахмат бек зор. Ярар, менің де бір ярдамым тегенде, мен де точно ұшамаған екен менің алдым бары. Сау бол, Жәуіт. Күлді деген күлді. Башқа сұлық білмей жәуіт абай. Әйда, так сұғабыз, ура!
Нормальный екен. Шыннан. Ну, пока нормальный инде, үш тапқыр түгіл инде. Жүзге қойыңыз әлі. Прикиньте, ғұмырда бірінші тапқыр шынды реакция. Ауыршмадым әлі? Ол шеметейш, просто. Мен абайды тұрып алса қызық болады, райым. Алға таба давам етеміз, һәм біздің екінші сұрау яңғыры бұлай. Фагот Коровьев. Жауап табын удалить демелді. Нәрсе, Фагот Коровьев? Білесің бі кім? Yok, Корова дегенге шаған керек. Бездомный Иван. Азазелла. Ураза тілесен төсеш отырм әлі. Понтий Пилат. Қойдан бұлар барысы да. Азазелла дегеніңіне что-то таныш. Мен керек түгіл бетейді ол. Yok, сен просто оқылы дұстың керек. Зуфар Хайреддинов бар. Зуфар Хайреддинов. Білерге можды ма? Біледі ұрмай. Зуфар абы Хайреддиновқа шалтыратауыз мен. Резко ғына көрі болды. Сұрау бере баштағаннан 1 минут болсын әлі? Yok, алло дегеннен 1 минут. Алло, Зуфар абы хайырлы кенер исәмсіз? Да, мәсәләм. Менің бик важный ғына вопрос. Бір передачаға келгенлер еді де, сұрау берелер ебет. Сұрауға жауап керек. Егер де жауапны бере алсағыз, меңа ток бермей. Берем сұрауны? Давай. Бездомный Иван, Азазелла, Понтий Пилат, Фагот Коровьев, алар қойдан деген сұрау. Понтий Пилат, Фагот Коровьев, Бездомный Иван, Азазелла. Азазеллалар бик таныш енді. Мендер бір опера ма, балет ма, шондай рақсаман. Шекелі, мюзикл түгіл мекен? Сіз мұндам? Мюзикл ашаған. Шондай бір нәрсе мекен. Сізге таныш есімдер түгіл ме? Вақыт біте. Тұрып қадеш olmaz. Yok. Жауит аби да қашалатын қой яшағанын білмеді. Алайсаңыз, Зуфар абы, исен сау болырыз. Рахмет. Пропадешь, алмаз удалить. Удалить, білмей, оқша алар бізен. Сен мұнда номерлар мүттім әлі, ейді бір. Так, Зуфар абы, тағымы шалтартап үш әлі. Кімлерге Понтий Пилат? Азазелла. Мен, по-моему, дұрыс жерде үйрен болғайны, бары бір. Ильяс Фархулин мені. Аны удалиттесі точно. Шалтыратта тұру үшем. Алешина. О, Алешина біле. Давайте. Алешин ол режиссер. Точно біле. Эйма? Ол татарша шпарит мısın? Я по-русски могу разговаривать вообще-то. Мен вообще концерт қойып отырмын дейді. Алмайым. Возьмите трубку. Ирина Валентиновна, доброе утро. Привет. Я сижу на передаче, и у меня такой сложной ситуации. Я должен вам задать вопрос, вы должны ответить. Если правильно отвечаете, то меня током не убьет. Давай, хорошо. Можно? Да, конечно. Понтий Пилат, Азазелла, Бездомный Иван, Фагот Коровьев. Они откуда все? Азазелла, Понтий Пилат. Это мастер и Маргарита. Субханаллах. Бигзур Ахмад сизге. Огромное спасибо. Вы знаете, вы даже лучше, чем народные артисты нашей республики. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. До свидания. Менеш. Шынан да бұл геройлар барысында мастер Маргаританың Мен білмейдім. Анда мастер һәм Маргарита бар еді, шынды геройларын жазып тұрмады мен. Блин. Сразу білейді регіз алайсам. Міне, білмейдің ме сен? Мне қол чапмай бас. Алешина, молодец. Спасибо вам огромное. Міне мен Алешинның Ирина екенін білмейдім, Алешин екенін білем. Менде шойған жазылған білем бе? Жоқ, анда Ирина деп жазылған. Ирина Алекимовна, Валентиновна, Алешинаға зор рахметлерімізді білгіртеміз һәм алға таба дауам етеміз һәм біздің үшінші сұрау. Урамайсың мысы мана ме? Жоқ. Сүгінгенге де шағын? Жоқ. Понтий Пилат. Понтий Пилат. Обязательное слово. Айтегіз алға таба дауам етеміз һәм біздің келесі сұрау бұла яңғыры. Нешенші жылда футбол бойынша Ресей жиылма командасы дүния чемпионы болды? Рамиль Шарафиев білерге может мұна ме? Еді шалтыраты Рамилге. Еді ұят өзінен болсын. Мен футбол қарайым, футбол яратам, форма кием деген. Братан, мен бет Манчестерді ғана білем. Қалай берген может.
Ей, нинди команда үшін әлі? Манчестер үшін түгіл шел? Вообще білмеймін. Ниндидер бір команда үшін викатар жанатып берейін үшін, ана біләдір Зефирашын балеттен. Так, қоясың мұнда, ну, может шықмасқадай Шарафиев. Рамил деп қой. Башқа кіші ашылдыр Тагир Сайдаш. Юуу. Ник? Тәнзілі апа Нижнекамск шығар. О, бұл изым номер. Білмейсің ма кім екен? Шығар yazып бергендір сен? Имантекіні қошып. Тюльпаны опты. Кстати, бұл сіздің тапшырыла болды бұғай. Көптен түгіл бір көрген, Рамил отырды мұндайымы? Иш шиғырыны девам етірі керегі мәріғанда, Мұса Жәлінің шиғырын тамайым. Ринатқа шалтыраттық біз. Мен тем шалтырат бетінде мен адаймын ентеңе қышқырасы келетіңе Экраннан ма? шалтырат мен адайып айтасы келе. Жоқ, шалтыратмады. Кімге мекен? Шиғырды кеш, алмаз көз алына келерге әтігеш бетіңін. Жоқ, шой түгімін, шой бетінде. Ну, Ринат бет, не, шағыр. Шуңа аңғанда башқа. Ереметті ішінде ланы, білек ма? Жоқ, сірәді ланы. Мотор түпе бердейш. Біз оны күліп отыраңды, келешек дейм. Мене бар Ферзер абый. Ол точно білмей. Ол поставить терге может? Шынлап. Енді по-хорошему енді. Не футбол. Деп күлерге может, потом ақырына. Футбол бойынша білмеймін. Хоккей бойынша болса білдірген екен. Фото жибер. Ненде номер бұл фото жибер? Міне бір әрсе карточка түшеді сенің білән, бет сенің телефоныңа. Жіберсің әлі мен ашу фотографияны дейін бұл. Мен қой жіберем соңында дейін. Өйдеп мен жазып қояды да номераны дейін. Мен фото жібердіп жазып қоям да шын жіберем ана. Әлемді күшілер бар екен еметін еді. Үскерек мұ дейм әлі. Кто деген фото жазулар бар бет, например. Не брать трубку дегенлер бар еді бізде міне. Илья Мугенов. Сен Илья Мугеновты білесің? Шалынықы ма? Енді ол бет крупный организатор. Ну, не енді. Ұтларын дәр қоя тұран. Білем. Ирік Зарипов. Yok, nedir? Так, касса, опас. Неше Рамилдің номері жоқ мекен менде. Теге телефондан алайық әлі. Ярай ма? Ярай. Менде де бар сен номер, менде гіне шалтыратық просто. Eydi. Олай дұрыс бола ма енді? Жоқ. Но бет бұл менің тапшыру, мен могу тіләсен нәрсе іштерге. Тапшыру вообще. Мұнда біз хужа, өзіміз хужа. Хужа. Шарафию. Сен бұл сұралы өзің жоқны білесің? Нешенші жылда футбол бойынша Ресей жиылма командасы дүния чемпионы болды? Dünya çempionu bulmadı iş. Bulmаған да? Ну, ярар, пока. Dünya çempionu bulmadı. Точно ма? Именно Ресей жиылма командасы бір қашанда футбол Бойынша дүния чемпионы болмаған. Bulmadı. Все, ладно. Рахмет, пока. Все, давай. İfaya selam. Mesela. Сәлем. Айтмадым енді? Рамил Шарафиев бір қошанда футбол бойынша Ресей жиылма командасы чемпион болмады деп айтты. Бұл дұрыс жауап. Ура! Құтлаймыз сені. Сені мұнда әлі яратмайлар. Яратмайлар? Нет, қылшапмайлар бірсіде. Не считасың енді? Насильно мил не будешь. Насильно. Стафирла. Король, орел. Король, орел. Айталасың шай? Король, орел. Yok. Орел, король, орел. Король, орел. Корабли лавировали на айтамам зато. Корабли лавировали, да, не вылавировали. Шла Саша по шоссе и сосала сушку деревья. Ярар. Баштап басқыш башына басташ, басқыш башына басып, башына бағанаға бәрме. Ярар, evet. Tamam, бері бар, ұныттым татарша. Бені реке такие. Білесің ау санамышылар, жоқ мұны? Чеки-беки білем. Чеки-беки Краснодау бар. Жоқ мұны? Сіз де білесіз мұны? Мен еш, сені көп қадар олы. Мен де балалардан үйренген әйбірінде? Қазір бәлкі яңа шыққандыр бар ек ма? Ярар. Яңа сериялар ек ма? Аны кім ойлап табам екен әйме? Нәрсені, санауылық шарын ма? Әлі ойлап тапқандар енді шында. Нәрсеге именно әкебек қиылсақ. Шөке шып шықсын қал бұл шық. Сираттағы сұрауыз? Біз электричканы күшіребіз сіңа. Бүйік Британияда ненде ақша біремлігі қоланалар? Анда біреугі нейін деймі? Жоқ енді. Ну, вообще. Не лиралар деп білем. Кімдер? Лира. Ну, доллар түгілдірейін. Доллар бұса слишком просто было бы. Да, бұл тапшырыны бер телефоныңы. Мен мұнда Шарафиға шалтыратыра керек едім.
кызганыч біз аны шалтырата алмайбыз. Идек бір қызық кішіге шалтыратабыз. Айда қызықша шалтыратабыз. Мен Фериза қызық кіші үшін Фериза. Айда бір артист болмаған кішіге. Айда. Нәзила. Башқұртстанда ол. Ярар. Нариман. Оқуда ол. Найла ханым апас. Ну, Нариман білерге тегішаны, кстати. Может, оқуда түгілдір? Я сұрақ көрейін. Кім ол Нариман? Илсияның ұлы. Айда. Шалтыратайық. Шабиш. Ну, оқудадыр енді. Сен білен шындай братандарым дейін, номерлар алып шында. Ну, как бы, да? Мен, кстати, Нариманның тоғышын ешкен ек бір. Парададыр енді точно. Сен жауаптар қоясың мұны? Менің башымда. Қарамақшы онның yanında yok. Алмайды ғой. Нәрәр еді. Біз не күсіл Феризаға шалтыратмай бір тапқырда? Несеге кішіне интіктірме? Любой кішіне интіктірге ярайды. Nøзім Фериза. Айда, өзім. Нәфис Зәй. Біз максимально таныс болмаған кішіге шалтырат. Нәфис, мұнда... Нәфис білесің, біз сеңа шалтырат алабыз қазір. Жауабыны білсең. Yoqtar kerak mi? Нұғманов. Yo'q, kerak mi? Павел Випарт. Bu білесіңдер енді Павелні? Әйе. Ну енді Уфадағы бүтін концертлардың администратор көп концерттар. Әйе. Райл Барбер. Керек мен шалтыратмайық. Рәмзил. Сен айттың жер шығады түгіл, мен сеңа максималды жер шығады. Рәмзил. Опять алмаса, уже мен бәрі деген сөз әйме? Yok, саналмай алмай екен түріп күні. Әйді Рәмзилге? Әйді. Ол алмай енді. Рәмзил, мұнда 2 номер бар. 2, қайсына шалтырады екен. Аның бірсі WhatsApp-ны оқиын етек, любойына. Кім ол Рәмзил? Рәмзил білен біз бірге оқыдық, ол Пуша ауылынан. Ақтаныш. Әйе. Бүтін өйіріні біле тұрған. Бек ақылы молай. Иде деп сүйерге болмасын енді сенің тұрда. Ақылды иде деп тұр. Ақылды енді ол дейді. Ақтаныштар ақылы не алай? Сұрастыр. Рәмзил, сәлем. Әйді, дурацкий анекдотларсызына сөйлешіп, конкретно эфирге көшегелі. Дурацкий анекдотлармен сәлемдерін дейтіне жауап. Жоқ, мен ансынан өттігенде біз, мен передачада едім, сұрау берділер де, әгер де бұл сұрауыны дұрыс жауап берсең, әйбет, сеңа 1000 ақша көшелер. Сұрау берем? Давай. Бүйік Британияда нендей ақша біремлігі қолланалар? Барын вариантлар? Жоқ. Бар бит, екі вариантың өзің. Доллар енді основном. Лира. Üzerindekini ithal malay. Aha. Лира то Birlikte bilip Britanya'yı Лира. Angeli bitin, Angeli. İyi. Мен хаман подкалывает. Мен лира деп айттым енді мультфильмнен көріп күнә енді. Электрикетегі королевстволардан илерде шулайырақ. Лира. Мен былай ғана айттым енді. Менен күлер, знаешь, былай айтып Біздің 3 секунд қалды. Доллар деген. Ярар. Давай, сен сау. Пока-пока. Давай, сәнікті. Атол гүл әлейінде айндатлар сөйлей башлайды иногда. Ник бәрі Аның бүтінісі де қызық болмай, мен күлерге керек. Yok, Рәмзил доллар дейді, дұрыс түгіл. Мен ақ көрдім, сенің доллар минус, уже лира минус. Біліп тұр, дұрыс түгіл жауапларым. Франклар анда. Кімдер? Yok, франклар алады. Кімдер дейді? Ой, не могу. Знаешь, что ответили. Так, менің... Бүйік Британияда рубли. Бұл он тілейбіз бүтін дүния білен. Әйе, бек яқшы болар еді. Фәнил абый шаллы. Әйде? Олса. Кім ол Фәнил абый? Сара Садыке өсімдегі концертлар залының директоры. Әне, яқшы номерлер бар екен. Ну, мен кімдер білен аралашам, соңғы арада шул кішілер білен, кімдер білен әлімтәе кірем, шуларына жазылған менің телефонда. Концертлар білен ергеш кім білен бұсын енді. Сходить, да. Қайырлы күнler Фәнил абай, сәмісіз? Аллаға шүкір, сәміз. Фәнил абай, мен үстеме күн алу бойынша шалтырата деп ойлай көрмәгіз. Не? Лучше шулай деп етсем, мен шотланған болайын. Мен бір передачада едім, и уақыт бара. Бір сұрау, бұл сұрауға жауабына берсәгіз, дұрыс болса, мені ток бермей. Бүйік Британияда нендей ақша біремлігі қолланалар деген сұрау. Доллар түгіл. Фунт стерлингов. Ей, Алланың рахметі ясын. Все. Франклар деп етту. Рахмет. Яры, сау болыңыз. 35 секунд, значит, мен 25 секунд запаста бар. Yok indi, ойлап tapmayla, пожалуйста, кім әлейсі ме?
Фенил абый. Фенил менә шаллылар, менә шаллылар. Шал. Син шалдан шалдан мә? бит. Мин шалда туган тоже. Мен шалда Октаныштан да бит әле, мен икесеннән дә. Без якташлар. Рәмзил белмәгәч бик булды, конечно. Но Ә шаллылар. мин белмәгәч син горурландың инде прям. Франклар, Франклар, анонска куйгыз. долларлар. Франклар. Без Британияга бара торган кешеләр түгел. Безгә анда кирәкми. Димәк, Фенил абый фунт стерлингов диде, һәм бу дөрҗавап, прикинь. Прикинь. Шаккаткыч бит бу. Ничек можно сходу сказать? Ул бик акыллы кеше. Не. Ул Рәмзил түгел. Рәмзил белмәм. Рәмзил күп дурацкий анекдотлар сөйләп йөрмидең Юк инде. инде. Ул берстән дә бик шаян кеше, Рәмзил акыллы кеше. На самом деле бик акыллы кеше. Ярар, без ышанабыз. Без Рәмзилне белмибез. Хәзер безнең 5нче ни сорау Флаг дигән. Франк. Юк, флаг. Флаг дигән. Һәм сиңа бирәм бер флаг. Сиңа аны видео связьдан шалтыратып күрсәтергә һәм белдертергә кирәк. Сорауга тиеш булам инде, әйме? Фенил абый Менә монда яшел. юк. Менә кем исәле юк, алмаз әйтәл, менә кем белән син видео связь буенча сөйләшәсең? Көндәлек тормышта була бит шундый кешеләр. Тагын. Апа белән. Тагын. Там бер сүз сөйләймен. Юк. Зөлфира белән. Дусларың белән. Зөлфира белән көне буе бергә. Ну, дусларың белән видео связь сөйләшмисең? Монда Зөлфираның дустым мин, минем дустым Зөлфира. Безгә бик рәхәт. Шулайга әйләнеп каласың инде, потому что без атна ахырында без эшлибез, дуслар ял итәләр. Атна буена без ял итмибез, барып эшлибез без. Хотя без эшлибез. Юк, әйдә шалтыратабыз шуннан да төсләр белән. Әйдә. Бусы зәңгәр мәгълүм тәги. Зәңгәр ишеме, зәңгәр кара ак фыратыш. Миңа башын авыр флаглар бирелде бу тормышта. Димәк, шалтыратабыз һәм флагның нин илен белергә кирәк. Яисә нинди илнең флагы икән белергә кирәк. Әйдә. Син үзең беләсең инде. Беләм инде. Караңга күрә генә. Интернеттан Үзең белмәсең. Юк. Сез беләгез беләме? Беләләр. Былай Әләрем интернеттан кара. Интернеттан караган любой җүләр белән. Зөлфирәгә әзерләп куйган кушкан инде Google. Әйтик кешеләр шуны йөри генә. Юк, кирәк. Син таба алмыйсың Зөлфирәне. Күгеш. Юк. Юк, мин баягы әйтим. Кем ул Күгеш? Күгеш авылының зав клубы. Ярар, Акирби или Кирби. Авылының зав клубы. Ни кайдасың бу авыллар? Берсалайш районында, берсе Зеленодольский район. Минем авыр менә ул як белән. Ни? Зөлфира кем дип телефон сакланып куйган. Угадай. Рамил Шарафиники күпме, номеры просто юк. Үзе шалтырата саласың, шалтыратмас. Әйдә, әгәр дә если угадаешь, Зөлфираның кем? Ой, сен концертында сөйләгәнеңме? Юкты. Юк. Юкты. Ну, интервьюларда Мин не угадаю булай гына. Каян белим, сез бик творческий кешеләр берәни ди. Менә бар бер номер имем да ЗВУ дигән. Вот мен аны белмим кем икән. Звуктыр инде ул бәлки, звук. Наверное, язылып. К харфы язылган. Язылып мәс, значит, звугы бик начар инде моның. Зияддинов Динар Разихович. О, хирург кеше, аңа ярамый. Ул точно белә. Врачлар бик эрудированный, жизни. Юк. Ты настоящий жизниме? Настоящий жизнь. Теге шундый. Әлеге анекдотлар белән. Ну, юк аңлый. Мин ул вакытта сораган идем. Әйне теге анекдотлар сөйли торган шундый кызыклы шундый жизниләр. Типичный жизниләр. Татар гаиләләрендә. Бездә ашамый ичмий торган жизни генә бар. Ничек? Отдельное питаниега күчте 40 яшы тулгач. Папа? Ябыкты, ничек дип әйтим, дөрес туклану. Әйбәт ишин. Бер яктан. Сыроедениялар ниләр. Менә карап әйтәйем инде, жизни әйтәм, миңа тизрәк 40 яшь тулсын инде, нәрсәгә дигәндә. Әйтәм, минем сине аңлыйсы килә чүгәләп. Менә миңа 35 тула, менә әкрен аңлый башладым. Менә. Динә Закирова. Иде сырык. Скрипач. Илнур Закировның хатыны тормыш иптәше. Видеоны шалтыратып таблаймы? Хасыр именно аны. Сера, шалтыратыйк әле. Динә Закирова кайкан. Репетициядыр инде. Наверное. Алар күченүләр бит әле, может күченәләрдер. Әле күченмәделәр бит әле. Камал театрынан изме? Тегендәме? Юк инде. Кайда? Яңа квартиралармы? Яңа квартира. Зәләткә битеп кил. Номер не отвечает. Менә. Всё, минус. Динә. Әйдә. Фәнил абыны переименовать итмәл тукта берәк. И башында рака салып.
Фәнила білмешегін, оны точно. Білір ме екен? Реально. Әйді, топшырып, шылтырап сұрап зәр. Yok indi. Менә бар Инсия Матурапа. Bedreddinova? Илфат Хайнуллин. Илсия білмейдір инде аны тоже. Бұл ауыр флаг дұрысыңын айтканда. Нее шул? Бір қарағанда, екінші қарағанда Сугут Гарабистаны. Yok. Эде реттен әйтәбез шулай. Ничек реттен? Реттен илләрне әйтеп барабыз шулай. Сен юк дип барасың. Әйдә. Болгария. Yok. Анда кызыл төс бар бугай, по-моему. Или вообще Болгарияны кымай Татарстан флагын ашаган? Мен вообще география нық дұрыс түгіл, нық. Мен калган передачалардан карадым, сен географияны гына түгел, сен калгандарын да бик белмисең. Yok инде анда күп әйберләрдә мин разбираюсь нормально. Мәсәлән, кәртләрдә. Покерда мәсәлән. Әйе. Һәм бетте, шуның белән минем эрудициям. Исхак кызы, ул бит Миләүшә. Нишә Исхаковна? Ник шундый исем монда биргән бу балага? Ул безнең җитәкче иделек. Иң беренче сәхнәгә адым атлаган вакыттагы безнең остазларыбыз. И аның үзенең концертында, сольный концертында шундый алдан шигырь барадыр инде, пролог. Шигырьнең ахыры шулай дип бетә. Исхак кызы, ул бит Миләүшә. Сәхнәгә килеп чыга иде. Күңел Лилия. Бу тегендә. Кемнәр? Шалалар, әйе. Курьер Илназ бар. Хәзер минем янына барасы бар, кстати. Кем янына? Лилия? Курьер янына. Кем курьер Илназ? Нәрсә алып килә? Точкаларга афишлар җибәрәбез бит без. Аның янына барабыз да, улан пакетка тиедә, курьер аркылы җибәрәбез. Алан Дарик, Дурикның Хатыны. Мин үтенегезне хәб беләм монда. Шалтыратасың аны шунда? Юк. Лейсен Константинополь. Юк. Флагны кем белергә может? Лейла Махмутовна Бавлый. Флагны белергә мөмкин ниндидер бик акыллы кеше, юрист, врач анда булырга мөмкин инде, белмим. Менә Фениловый белде вообще, беләчәк точно. Аңа шалтыратмыйбыз. Шаккаткыч. Әйдә, юк, миндә язылмаган аның бер мин география укытучысына шалтыратасым. Кызык, син миндә бар? География укытучысының номеры. Минекене. Yok bizimki. Benim помогу. Benim opa bizning kelin geografiya o'qituvchisi. Белерлек булса сен миңа әйтмәсәң, наверное. 100% беләләр. Инде ничек? Әйдә сорыйбыз. Әйдә минем танышка звонить итәбез. Yok, yok. Мин просто күз алдына китәм, син, например, аңа шалтыратасың, инерсә дисең син. Бу Алмаз Мирзаянов. Ну, аңлатып тормыйм, лучше сразу сорыйм. Сәлам, бу мине әле дисең дейме? Әйе. Какая разница кем икән? Әйе. Yok, бирсен. Аларны. Yok инде. Мин беләм кем дип син сохранил Зөлфираны. Кем? Минеке. Әйе. Шалтыратабыз Зөлфирәгә. Әйдә шалтыратабыз. Теге ничек эшләр микән шуны тикшерү өчен. Нәрсәне? Теге ноутбуктан тавышын чыгарма, только метамна бер әйткәндә димен теге тиккә басылмасын дип. Yok, бездә бит ярый, ярый эшләргә интернеттан карага. Просто кеше җитмәскә мөмкин. Теге телефоннан ачып нитеп көтеп утырамын. Интернеттан хәзерме? Кайындра. Эй, уже все инде алай, андыр узак була. Юк, компьютерны ачып куйдым мин. Ярар. Зәңгәр кара ак төстә нинди флаг? Зәңгәр кара ак төстә нинди флаг? Вакыт бара. Эстония. Әйеме? Өстә зәңгәр индейм, хотя булай бара может бу. Әйе, өстә зәңгәр, уртада кара, астта ак. Ага, Эстония. Ярар, рәхмәт. Пока. Я тебя люблю. Башланды. Зөлфира Шайдуллина, значит, бу флаг на Эстонияныкы кыдыйды һәм бу дирҗал. Трики. Менә бит. Что ты жидолана әйеме? Әйе. Юк, син нәрсәгә син сомневался үзеңнең хатыныңда, что ли? Ну, юк. Ну, мин таны беләм диген. Хәзер мин сиңа сораулар бирәм. Әйдә. Кашан кияүгә чыгасың? Дурацкий сорау. Майда. Майда? Әйе. Әйеме? Әйе. Кем алып бара туйны? Әле сайламадык. Никахны сайладык, туйны көн юк. Ничәсе? Майның 28-е. Жалко, занято. Ну, без анда көндез гаилә белән генә. Никахны ишел. Минем 9 кешелек туй алып барганым бар. Ничексең? Әйбәт. Туй или никах? Туй. Прям туй. Әтисе, әнисе, бер яклап әнисе, абыйсы, анда сеңлесе. Һәм каким-то боком Данир Сабиров кунак.
Көмәкләшеп билер булдыңыз? Еще общий бір 9 кеше, мұнда күл, мұнда пещера шекілі бір, шонда үстел, мұнда ушақ яна, шолай машина етіп өтті. Неше сағат машина болды? Шолай, стандартына 5 сағат. 5 сағат. Конкурслардың? Полный. Ормады ма? Қонақлар ормады ма соң? Жоқ. Yok, аны былай бит шундай әйеттігі нестандартный әйбер, мысалы ол барасың еме, нестандартный бейрәм, анда нестандартный қонақтармен, и құммен башқаша өте. Яра, сен неше сом аласың тойға? 70-80. Тойға, Зүлфира белән. А никах? Никах той просто никах. 3 сағатлык никах, мәсәлән, чалды инде. Мин чалдым. Сіз шағыштыру үшін. Күндіз болса, например, 50 боларға мекен, 45 боларға мекен. Ярар. Алып бар деген. Алып барсың. Мен передам кімге анады. Мұнда қабдың күшіп шөкедір дейме? Бұлар бірсе білмейді, мен кеге шығасың. Сен бірінші білдің, әйе. Бір өгі дейтмәне мен. Білмейдіңіз міне? Білмейдіңіз міне? Болашақ ерін дамыда түгілі. Жоқ. Құтлайбыз? Ура! Олмазға рахмет келгені үшін, хан бүтін сірлерін еткені үшін. Да. Яра, ол баршылық қатмасаңыз, қонақ болып болса да қайтырсыз. Сен қашын тағдым ясалдасың? Әйбәт іш, көптен түгіл. Әйбәт іш, міне, ішерсарыны қонақ етіп шақырай керек тұйға. Әйе, біз бармайбыз абышын. Әйбәт? Ну, потому что олдан сөйлешінген болса, біздің Бушкинге келіп көргенде, біз алмайбыз. Әгер де анда уже алынған бола екен, допустим, мен анда обещай айтам екен кішіге, онасы мен туғанымға, допустим, неге барасы болса, мен айталмайды, мен башқа жерге кеттім әлі, извините деп. Ол үйтін менің арқада бітен кіші де іздемеген, башқа ведущиларда жоқ деген сөз. Дұрыс сен тақта? Иә. Бекзу рахмет шақырғаныңыз үшін. Мен 28-ші алдан айтқан болыпсың ала? Мұғылда уже занятый. Рахмет келгенің үшін Зүлфираға сәлемет, Зүлфира молодец. Вообще молодец. Все, барығызға да пока. Кімдерге нашар сөздер еттік? Это все неправда. Мұны кесмәгіз. Қалдырығыз. Шалқы